Iya mo kay pani dona rakso kala bakon pumpeyu wan ki sunan kan ko wan ki ligan nalalak nan kan yai wan ki kayong kapna wan ki speaker o yang umusong ko kusana takan koros wan ki chief justice yang umusong ko bungkan koros wan ki sabun map chon way sa cha punglap lang kap ngamaran ranwat program insuran pacho na station pemblem kapesa irakan dapit polis blatter o ira malalau kay mo konan pacha yang chon way konan ngam ara kachin kubura ko yang gap pacho langan out of polis blatter ne may isa kisu manakap men na arrested chungala ti sky kilometer arrested chungala sa kong way panang somba may isa ko wanu project sa kayo ye churai kan pacho arrested Jacob Yohanes arrested ki wangata pukon polis kan Nelson William arrested ki Kaunapak, Kalisto Saltar arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Wapogan, Niaso Katiyerota, Chungalisakon Way, Up Changagoran and Sapon and Wapogan. Antero Mikael arrested ki Kaunapak. Neriasakan May, Riatrasakeo, Yichraikam Mapachuan arrested. Leeward Irons arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Wapogan, opening and social Katiyerata, Misocha, Chungal tribal license, Nianso Machangagoran and Sapon and Wapogan. Reagan Chona arrested ki Chungalesa Kawai was Silipon and Wapogan. Robinson Anton Pil arrested ki Sukauchin Changaki, Warren and Sapon and Wapogan. The Riesaka Yacharakan Bachuan arrested, Alfred Alliance arrested ki Kawanabuk, Pinit Sebastian arrested ki Chungalesa Kawai was Silipon and Wapogan, O Pilkatirakta Chungalesa Kawai Pan in Somba. Pilupoy Elias arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Wapogon on a Bilgatier Tam Mi Panichon Samawai or Changagoran and Sapon and Wapogon. Ignacio Rodriguez Jr. arrested ki Chungalasakawai was a Silipon and Wapogon. Kopi Atli arrested ki Chungalasakawai Panning in Somba. J.T. Rosario arrested ki Kaunabak. Goodwin Edson Jr. arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Wapogon or Bilkatiraktan Yanso me Chungalasakawai e Changagoran and Sapon and Wapogon. May Reisa Kriya, Reakit Reisa Ew, Yacharaika Pachon arrested, KRK Silas arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Wapogon, Fred Ori arrested ki Kawanabak, Jimbo Edson arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Wapogon, Niasocha Bilkatirakta Mi Panichon Sakawai up Changagoran and Sapon and Wapogon. The mayor is a Silu Riakateo, Riakatresakeo, Archet Kar arrested ki Kawanabak or Pilchungalasakawai Panang in Somka. Amanda Palsis, Pil arrested ki Chungalasakawai was a Silibon and Wapogon or Pilchungalasakawai Makata Pon and Wapogon. Jayla Martin arrested ki Kaunabak, Niaso Chungalasakawai was a Silipon and Wapogon, Opil, Kadiarta Machingalasakawai Panang in Somba. The Risa Pai in Sombung what in Sombung in May, Riakatrisa, Yacharakan Pachawan arrested, Edward Tom arrested ki Kaunabak, Keripanuelo arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Wapogon, Akata Anton arrested ki Song and Kilang Marijuana ran in May Nan Che. Hipson Norman Pil arrested ki Song and Kilang Marijuana ran in May Nan Che. Lottery Runway arrested ki Kaunabak, O.C. David arrested ki Sukauchin Changagoran and Sapon and Wapogon, opening Asocha Katirakta, Mi Panichon Sakawai Changagoran and Sapon and Wapogon. Nerisa Klimao and May, Riakatresa, Yacharakan arrested, Chimetkar arrested ki Chungalasakawai Panang in Somba, Carvin Kalin arrested ki Kaunabak, John Su arrested ki Kaunabak, Asen Edmond arrested ki Chungalasakawai was a Silipon and Wapogon, Fitzy Aldes arrested ki Chungalasakawai was a Silipon and Wapogon. Nerisa Kono Yacharakan Pachawan arrested, Rinko Tonga arrested ki Kaunabak,
Marlet Inoa arrested ki near Payang amen armas choror. Mailin Primo Wasan will arrested ki Payang amen armas choror. Johnny Boy Flores Johnny Boy arrested ki chumana sa kongway panang insombar. Jason Sarat will arrested ki Kauna pa ko chumana sa kongway panang insombar. Jessica Johnny Boy arrested ki chumana sa kongway panang insombar. Only Johnny Boy will arrested ki kauna pa ko chumana sa kongway panang insombar. Nariisak suya churay kami pachawan arrested. Eric Marsashik arrested ki kaunabak o pichungal sa kongway magkata po na langway po kan. Morgan Network arrested ki kaunabak o pichungal sa kongway magkata po na langway po kan. Cartinia family arrested ki chungal sa kongway panang insombar o bil kaunabak. Peri Takalona che arrested ki mi pani chapun sa kongway o changa po ranan sa po na langway po kan. Nariisak walu, yachuray kan may pachawan arrested. Anderson Smith arrested ki niya chungala sa kongway waswasa silibon na ng waypokan. Niyan sa wachap likatiyak tama chungala sa kongway panang insomba. Howard Linus arrested ki chungala sa kongway panang insomba. Chungala sa kongway waswasa silibon na ng waypokan. Norman Mataka arrested ki Togata Menaramas Choror. Iris Mataka arrested ki Kagata Amen armas choro. Kayer Silas arrested ki chungala sa kongway magkata po ng waypokan. Barnes Reservoir arrested ki mi pani chapun sa kongway changa po ranan sa po ng waypokan. Nariisak tuwa yachuray kan may pachawan arrested. Junior Robert arrested ki chungala sa kongway panang insombar o pilkawanabag. Alright Artway arrested ki chungala sa kongway panang insombar o pilkawanabag. Jesney Rosario arrested ki chungala sa kongway o pilkawanabag. Level P. Ramos arrested ki mi pani chapun sa kongway o changa po ranan sa po ng waypokan. Nisilisak yachuray kan arrested. Ronald David arrested ki chungala sa kongway o waswasa silibon ng waypokan o pilkawanabag. Nuna Edgar arrested ki kawanabag. Nisilisak kayo yachuray kan may pachawan arrested. Clinton Source arrested ki chungala sa kongway waswasa silibon ng waypokan o Maxon Source chungala sa kongway waswasa silibon ng waypokan. Iiray kan arrested sang ni sagsu wala nisilisak kayo. Rakachin kubura po yung kabesa yung waypokan. Nisilisak kayo sa watch sa buwan May sa maapchan pachola niya ito. Pulis kan pachawan mo ya aray kayo general inspection na option kapna. Nan mo tractor patrol car chumal puko kayo ba kayo pachawan lale nintuan na uya inspection on police force on uniform cup me legislature kachin kamanala muni pa kwan kap apala police kan ni rano che police liya kan tuamen yang chawata bira lang kap uya police academy nan moin Bombay karyang police academy nan moin tractor patrol car Irai kan macawata Academy Watch, Police National Police sang Chuk, National Police sang Kusay, National Police sang Bombay, o State Police and Kusay. Yang agi irai State Police kan mamye dan Bombay besakan jala Police Academy. 7-man player ka pese on way pokon, pagpag kuya uyang way pokon, pwede aja ikat-ikat na nansyong kasabul, no kan babakan chay-chay sa mga chay-sarikan pwede aso kapan, iray depan o lelang kawan ni asong iray pan nagsang school. Kacay liche yawan magchay pan pachawan ang ray tagachkiyang ray tami ray yaw samar pan pacholay. Po anso apal watch kawan magkayo laut tan Bombay sarikan aking chungala sa kongway panang isong ka. Mwen rapkat yay makonang ansan anso ukset o imang ulianti bisag CH ulianti public safety at melan police and security uya chungal kapangong bisag CH pwede ray kong kabesa nan wewe Bombay Om irakan mesansan an Pelian Police State Department of Public Safety. Aimet mekan sakala program watch kalangan buku korupsi kasalili.